Aw. Nebasekhaya sihlahla somdlebe lesikhuluma nani singahlala nyoni ngifulathela zimbheke basele bakhafula bazonaba nami ithamthandana bezidlela bhose lamanye angabhosi ngisesigodlweni ngekade lumthakathi ngingicembele sicalaba sihlahla somdlebe ngiqhubha badla mathamhlophe sedobhadu bundaba zokhahlamba sanibonani ngicela bangene abantu ngifuna ukuhlola live njengoba ningibona sawubona abangwane uyakuvusela dokotela siyakuvusela sihlahla semdlebe uyakuvusela fulathela zimbheke basele bakhafula bazaba nando banamida bamthandayo abantu ngifuna bangifonele kule nombolo engiyibhalile bangifonele batohlolelwa live fona njengamanje tohlolelwa live fona njengamanje utohlolelwa live siyavusela sihlahla semdlebe yafulisela sihlahla semdlebe siyavusela lonke emakhaya kusempumalanga kusentshonalanga kuseningizimu senyakatho sivusela eSwaziland sivusela eSouth Africa sivusela eZimbabwe sivusela eNigeria sivusela lapho khona bambona khona dokotela naphesheya kwetulwandle abantu ababalandzeli bami ngiyabavusela labangibonako labase-UK labase-Manchester labase-America siyavusela nonke bekunene sanibonani bantu abahlolile njengamanje call me njengamanje uhlolelwe call me njengamanje uhlolelwe call me njengamanje uhlolelwe ngivulathela zimbheke nginovula icingo manje bantu labatangifonela bahlolelwe bantu abatangifonela bahlolelwe njengamanje call Dr. Cembele Sicalaba uhlolelwe call Dr. Cembele Sicalaba sanibonani bakangwane sanibonani nonke empumalanga sanibonani eshonalanga sanibonani eningizimu sanibonani enyakatho avusela Dr. Cembele Sicalaba siyavusela sihlahla somdlebe bonke labambona kodokotela bamtshele ukuthi sekunjalo abasho bathi sekunjalo abasho bathi sekunjalo abasho bathi sekunjalo siyavusela abangwane siyavusela abangwane siyavusela udokotela lokhuluma nani isihlahla semdlebe sivusela nonke emakhaya siyavusela bomkhulu siyavusela bogogo siyavusela emakhaya abafone abantu batohlolelwa siyavusela emakhaya siyavusela yonke indzawo lapho khona abafone abantu emakhaya sitovusela siyavusela emakhaya sekonakele sekunjalo ngifulathela zimbheke lesikhuluma naye abantu abafone emakhaya batovusela ndawufuna kulo lecingo leli ndawufuna kulo lecingo leli uma likhala bese ke sesiyakwathi ukuthi sikutshele indzaba yakho sisesigodlweni siyakhulekela bokucembela Sicalaba siyakhulekela dela umthakathi siyakhulekela sipoko senhlanhla sipoko semali siyakhulekela unjalo emakhaya siyakhulekela bomkhulu siyakhulekela bogogo sikhulekela kenini abantu basekhaya siyakhulekela madoda kunjalo sikhulekela Inhlanhla sikhulekela inhlalakahle siyakhulekela madoda amakhulu siyakhulekela siyakhulekela bomkhulu siyakhulekela naloku seliyakhala manje sebashaya abantu sitobana sekunjalo bomkhulu sawubona wena kwangwane yebo kakhulu mkhulu njani siyakhona babe njani nile ikhona kehla uyafona ngiyahlola babe ngi-live la ngithatha ku-live yebo kehla lami sibona lapho kehla usu-live cela usihlolela ngicela ungibhekele kehla unzima kehla lami awucimede mkhulu sitowukhuleka nina bakade lo mthakathi isihlahla somdlebe siyakhulekela fulathela zimbheke basele bakhafula bazongaza baqhubhezela lapho samanyanga bhasi nangu umuntu sewufikile u-live ngifuna ukuthi angangitsheni igama nesibongo ukuthi siyamhlolela wena ungithemba wakadlamini babe anguva kehla wena ungithemba wakadlamini yebo mkhulu makwakho ngisayinile sikhonze yebo asikhonze kehla baba wakho uSolomon Dlamini yebo kakhulu mkhulu siyakhulekela mkhulu siyakhulekela wena mkhulu ulele nemuntu wesifazane 23 December 2021
lo mfulolele naye ngowesifazane abekhiphe isisu alalele njalo kabhembe lesisu lebekasikhiphile lo muntu sabe sesifike sesivala tinhlanhla la kuwe manje uqoshiwe bosebenta ka Southern Star ushayela itruck bakuqosha emsebentini Osiyami yebo kakhulu Khehla bakuqoshela ukuthi manje indoda yakho setiyahliphika le mali seyiyaqala manje iyahliphika kunento emembile wena lesipoko semntwana lo wadlala nemuntu lokhiphe umntwana manje leno seyidla le Inhlanhla basila kuwe indoda yakho tiyaphela bofuyile timbuli indoda yakho tiyalahleka manje Njengoba ngikhuluma Khehla lami nje anginalutho Khehla sulo ngaqoshwa emsebenzini salukade basi labantu abadala bayafuna ukukusida babe ngifuna ufika la ekhaya ngilokusida bangiva njengoba ngibona la cingweni Khehla lami angathi lo singaphuma nje ngithi ngibhekaphi ngiyakuva Osiyami ngisho yona Khehla ufuna le nombolo lebhaliwe manje lo 76183035 unokudirector awunobuwa bebhala Khehla siyakhulekela bhethe 183035 lolo ifonele 76183035 utangifonela kiyo ke bese uyangithola ema direction thokoza Khehla thokoza mkhulu sengibambe labanye babe thokoza mkhulu si live bogogo siyakhulekela bhethe ngegasi sihlola live le ndvuku yekuhlola la ekhaya ikhona ngifonele la ku live ufune ukuhlola ukhulume yonke into lofuna endeke la ekhaya nginokusida noma ngabe ukhashane kwani siyakhulekela bomkhulu siyakhulekela bogogo siyakhulekela Hlahla Somdlebe siyakhulekela Hlula TV nebasekhaya nebasekilimane laba bafuna ukuhlola bafone bede manje yo noma ngabe ufuna nje uhambe nje ngomfati sitakwendela noma ngabe kwendeke ngonke umuntu ofuna ukuthi kwendeke siyakhulekela bomkhulu siyakhulekela bogogo siyakhulekela sebayafona manje ngibo laba bayafona manje bafuna ukuhlolela ngibo laba siyakhulekela bomkhulu siyakhulekela bogogo siyakhulekela sanibonani thokoza gogo kunjani babe siphilile gogo kunjani gogo siyaphila cha Khehla uyangifonela uyangibona lana ngilive ngiyahlola ufuna kuhlola mosi gogo asambe siye kaBhembe lapha mkhulu sihlobo wena kunebantu bakini bakasimelane lebakuvala khabo mamkhulu wakho lotolana mawakho wakwenza kasimelane bakuvala wena indoda yakho athambi kahle awuganwa indoda yakho athambi kahle ukuthi usoma umuntu akafuna ukuthi lo muntu akugane uke wafuna ukuthatha umuntu wena lo muntu bofuna ukumthatha kwese sothatha ngelenye ejala kamdlulu yakwatho ngikutshela khona masichubeka siyilandzela le nto babe basilabantu abadala la ekhathi limi wena la ukhona khona awutholi imisebenzi awutholi ini uke wazama ukuthengisa insango eSouth Africa nakhona bafike bakudla amaphoyisa akubamba indoda yakho athambe kahle ukuthi wena indoda yakho ulandzela nasi isimo sesiphaphile esila ekhathi emtimbeni yakwathi lo yebo gogo ukuphi indzawo wena ngalafumisa okay mkhulu ungakhona nini kufika la ekhaya stock sido abantu abadala ngusita na utala ekhaya uphathe amakhandlela abe ngi3 ba leli bovu leli blue leli white lokade kuthi ngoside malini gogo lo 200 kungihlola ku200 lokuhlola nasutala ke mntu angitshathu namali ngoba ude nemali ngiyakubona ukuthi ude mali indoda yakho athambi kahle babe somdzala indoda yakho athambi kahle ngiyakusasa ke gogo thokoza mkhulu ngiyabona ngawe babe thokoza gogo ningafonile nombolo lengifakile lo 814768 fona no 183035 ngoba le nombolo lena manje ngisebenza ngayo sanibonani emakhaya ngesini kakhulu sengisuse ngaphazanyiswa nginaleli cingo sengisuke ngaphazanyiswa nginaleli cingo lebese lifona futhi leli lengilisebenzisako kanje phela bengishita kwafonelo 76183035 call me now nguhlolele noma ngabe ukuphi 76183035 nyalo nawubona le video ngifonele nguhlolele sitawati ukuthi sikhandele nemali lesheshako sikwadi sikhandele Inhlanhla sifake emsebentini silandzele kwahamba kwalahleka noma bekwalahleka ini noma ngabe kuthiwa bakwebele ini sikwadi ukuthi sihambe sikulandzele noma ngabe kuthiwa udlule nemuntu wakho ufuna umuntu wakho abuye sitawati ukuthi abuye lo muntu noma ngabe kuthiwa umsebenzi awuthola noma ngabe kuthiwa ufuna sigubhule sikhanda imali sidosa imali siyakunikeza ufuna kuvucinisa insango yakho umuntu akathambe kanti ufuna kudlala abafati bevane baleni ufuna ini ufuna timbida uthola bantwana kwendeka lokho nalokho call Dr. Cembe nyalo ufuna kwendela umlando nyalo
bye ngicela uthole le video ayisherele kubantu abahlukahlukene kwathi basitakale nabo alike net page ukuze le page lento ukhula. Hallelujah.